Eng pawh ni season in a hian result puan angaya top 3 result kan puangang Mizo Idol season reta top 3 in langkai mi pahnih ka puang Macedonia chu mi te chu Emmanuel le nei pui te ani kan lom pui Emmanuel le nei pui te kan lom pui tak zata top 3 in ti siak turin an lo in buat sai le nga langa chat tak ka he in ti siak na hi lo len suak tur po in du sakna kan la na ni ole tikhan mi panga kan la neya zanina hian top 3 a hian mun ol pakhat chau om to ni chuwan chuanin thaki male din sang ate kan tha masak alo ngai ta a khongain microphone ka kan lo pek chuan result ka puang don mun ol pakhat chau oma judge 10 uluk taka inti siak na anendika mipui chan vote la khomani nuwa Mizo Idol season ria top 3 in langkai chu dorpui veng thar tlangwal zomon sanga ani ale zomon sanga kan lompui che a tikhan backstage lama lo ba phase